निघांच अरण्य मध्यरे थिबा पुष्पोद्यान मध्यरे सुंदरी सुंदरी तरुणी माने सुंदरी सुंदरी युवती माने सतरी एमानक रूपरे खरे ना स्वर्गर अपसरा माने मध्य फिका पड़ी जिवे आपण माने समस्त देखि पारुछंती अरे हाँ आपण माने समस्त देखि पारुछंती कि ये जो मो पछपड़े जो युवती प्रतिमूर्ति भली छिड़ा होती अरे हाँ मो पछपड़े जो युवती प्रतिमूर्ति भली छिड़ा होती यांक रूपरेखा यदि वर्णना करी अवर्णनीय अकथनीय अमाप असीम अपरूपा आश्चर्यलावण्यवती सतरी यांक रूपरेखारे स्वर्गर रंबा उर्वशी मेनका माने मध्य फिका पड़ी जिवे कि रूप कि भाषा दे वर्णना करिबी हे मु कोन यांको देखि यांको रूपरेखा को वर्णना करिबारे लागले नी तांको सहित जेले देखाई छे किछि समय तांको सहित वार्तालाप करी मु चली जिबी मोरी रास्ता रे अरे हां सुनो अले सुबह जाओ सुना नहीं लो अले टिके सुनो ना लो कर्णपात करना हंदी सतरे कौन बधिर नहंती तो अले सुनो ना लो टिके कौन करिबा एथर ये तो मो कथा को सुनि नाहंती दबा चेष्टा करिबारे कोन अछि सफल हवा नचे विफल हवा ए कथा तो हाउ ठीक अछि अले सुना लो अलो सुनि पारु छना नै लो अले हाँ सुनिबनी तमे पुआ पिला ही हाँ जानी जानी सुनी सुनी तमे मते धक्का देछ कोनी हैला जानी जानी सुनी सुनी तमे मते धक्का देछ जानी जानी सुनी सुनी तुमको धक्का देछि हाँ नहीं लो तम सहित धक्काटी हेछि सत अले हाँ तम सहित ना मोर धक्काटी हेछि सत हाँ किंतु जो धक्काटा हैला ना सेटा जानी जानी सुनी सुनी हेलो आओ तमर सहित मोर जो धक्काटा हैला ना सेटा अजानते हे गला अजानते हाँ हाँ जानिची जानिची कौन जानिच आजिकालिका पुआ मानकर चरित्र मु जानिची ओहो आम पुओ पिला मानक चरित्र जानिछ हाँ कुह कुह मु मध्य सुनिबा पई चाहे सुनिब कुह सुंदरी झिया देखिले सुंदरी झिया देखिले ता कोमल देहर स्पर्श पाइबा पई ता कोमल देहर स्पर्श पाइबा पई केते जे बहाना करंती आहा रे विश्व सुंदरी अले तमे समस्त ई दुनियार पुरुष मान को अपमान करिछ पुआ पिला मान को निंदा करिछ अले हाँ ई समग्र पुरुष जाति मान को मध्यरी समस्त समिति नहंती हाँ जने जने अछंती अभद्रामी करंती ताहा बोली तमे सारा पुरुष जाति को अपमान करिबो सारा पुआ पिला मान को तमे निंदा करिबो नहीं 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 केवल तमे जाने मु अभद्र नहीं मु अभद्र बोले देखा जाउछि हाँ तो क्षत्रिय कुले जन्म लाभ करिछि शिक्षा लाभ करिछि ए दुनियार नारी समाज प्रति तथा ए माँ माउसी भौणी मान प्रति सम्मान देवा शिखिछि आउ जानिछि मध्य हाउ हेला
ଛାଡ଼ ଛାଡ଼ ସେ କଥା ହେଲି ତମେ କି ମଣିଷ। ଆରେ ବାବା ଜାଣିଛି ହଁ ତମେ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରୁ ଆସିଅଛ ଦିଶୁଅଛ ରାଜପୁତ୍ର ପରି ତମ ପରିଚୟ ଦେଇପାରିବ କି? ଏଇ କଥା ହଁ କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣିବ। କହିବ କାହିଁକି ନା ମୋର ପୁନର୍ବାର କହିବାର ଅଭ୍ୟାସଟା ନାହିଁ। ହଉ ଠିକ ଅଛି ହେଲା ତ? ହେଲା ଶୁଣ ଶୁଣ ପାଣି ଶୁଣ ଗୁଣମଣି ଏମ ପରିଚୟ ଶୁଣାଲ ସଜନୀ ସାଇତିରେ ଲେଖି ରଖ ଲରୂପ ମୋହିନୀ 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 ପାଦ ଘୁଙ୍ଗୁର ସ୍ୱର ନିକିଣି ମନର ମଣି ତୋର ମଧୁର ବୀଣା ଜିଣା ବାଣୀ নীল কিণী শুণ শুণ বাণী শুণ গুণমণি এম পরিচয় শুଣାল সজনী সাইতিরে লেখি রাখ রূপ মোহিনী 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 পাদ মধুর সরণী তোর মধুর বীণা জিণা বাড়ি শুণ শুণ বাণী শুণ গুণমণি এম পরিচয় শুଣାল সজনী সাইতিরে লেখি রাখ রূপ মোহিনী 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 পাদ মধুর সরণী মণি তোর মধুর বীণা জিণা বাণী নীল কিণী ତାପରେ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣ। ହଁ ବିଜୟ ସେନ ଚନ୍ତି ପୂଜ୍ୟତା ତମର ଜନ୍ମଦାତି ସରୁ ରାଜେ ଅଟନ୍ତି ମୋହର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ମୁଦି ନାମ ମୋ ତନ୍ମୟ অতি বাস স্থান মোর লোকারু হাসিনি প্রকাশন পানি তব পরিচয় মন মোহিনী ভাষাই দেবেন্দ্র গীতে সুমরি শিবানী 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 পাদ মধুর সরণী মনর মণি মধুর বীণা জিণা বাণী শুণ শুণ বাণী শুণ গুণমণি এম পরিচয় শুଣାল সজনী সাইতিরে লেখি রাখ রূপ মোহিনী 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 পাদ মধুর সরণী মণি তোর মধুর বীণা জিণা বাণী নীল কিণী
ପରିଚୟଟା ହୁଁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେବ ତବ ଆତ୍ମ ପରିଚୟ। ମୋ ପରିଚୟ ହଁ ମୋ ପରିଚୟ ଜାଣିକି ତମେ କ'ଣ କରିବ ଯେ? କ'ଣ କରିବି? ହୁଁ ଆରେ ହଁ ଯେତେବେଳେ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଦେଖା ଦେଖି ହେଇଛି, ହଁ ତମେ ଯଦି ତମ ପରିଚୟଟା ନ ଦେବ, ମୁଁ ଯଦି ମୋ ପରିଚୟଟା ନ ଦେବି, ହଁ ତାହେଲେ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ହେବା କେମିତି? ଓ ଏଇ କଥା। ହଁ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। କହ ଶୁଣ, କହ। ମୁଁ ହେଉଛି ହଁ ଉଦୟନଗରର ଉଦୟନଗରର ମହାରାଜ ବିଜୟ ସେନଙ୍କ ଓ ମୁଖ୍ୟ ସେନାନାୟକ ପୃଥ୍ୱୀରାଜଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଅଳିଅଳ କନ୍ୟା, ନାମ ମୋର ତନୁପ୍ରଭା। ଓ ହୁଁ ଆମ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ସେନା ନାୟକ ହୁଁ ପୃଥ୍ୱୀରାଜଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ଅଳିଅଳ କନ୍ୟା ନାମ ତୁମ ତନୁପ୍ରଭା। ତନୁପ୍ରଭା। ହୁଁ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆଜି ଦେଖିଲି। ହଁ ଆଲେ ହଁ ଆମର ଦେଖା ହେଇଛି। ଆଲେ ହଁ ଦେଖା ହେଇଛି। ମୋର ମନେ ପଡୁନି। ମନେ ପଡୁନି? ନାଇଁ କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଅତୀତର କଥା, ସେଇଟା ବହୁତ ପୁରୁଣା କଥା, ପିଲାଦିନର କଥା, ଛୁଆଦିନର କଥା, ଯେଉଁ ସମୟର କଥା କି ଆମ ଦେହରେ କପଡ଼ା ମଧ୍ୟ ନଥିଲା, ସମସ୍ତେ ନଙ୍ଗଲା ହେଇ ବୁଲୁଥିଲେ, ସେଇ ସମୟର କଥା। ମୋର ମନେ ପଡୁନି। ତମେ ତ ଏଡ଼ିଏଟେ ଥିଲ, ମନେ ବା ପଡ଼ିବ କେତେ? ହୁଁ ହଉ ହେଲା, ଦୁହେଁ ତ ଦୁହିଁଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ନେଲେ ମଧ୍ୟ। ନା କ'ଣ କହୁଛ? ହଁ ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି ମୋରି ରାସ୍ତାରେ। ଏମିତି ଚାଲିଯିବ? କ'ଣ ହେଲା? ଏମିତି ଚାଲିଯିବ? ନାଇଁ, ଡେଇଁ ଡେଇଁ ଯିବି। ଶୁଣ ତ, ହେ ହେ ରସିକା, ହେ ରସିକା। ତନ୍ମୟ, ହଁ এই রাজ্যর জন প্রজা সমস্তে মতি পিতা মাতা সমস্তে তন্ময় বলি ডাকନ୍ତି। ତନ୍ମୟ তন্ময়। ତନ୍ମୟ ହଁ ଜମାରୁ ମତେ ଭଲ ଲାଗୁନି। କାଇଁ? ମୁଁ ତମକୁ ରସିକା ବୋଲିକି ଡାକିବି। ଆରେ ହଁ କେତେବେଳେ ତମେ ମୋ ରସିକି ଆପଣরা ଦେଖିଲେଣି କହିଲ ଦେଖି? ଖାଲି ରସିକା ରସିକା ହଉଛ। ଏ କହ କହିବି, କହ ନାଲ। ମୁଁ ତମକୁ ଯେତେବେଳଠୁ ଦେଖିଛି ନା, দেখেছ ହି ମନ ତମ ମନ ହି ପଞ୍ଚପ୍ରାଣ ପଞ୍ଚପ୍ରାଣ ତମର ସେ ପାଦ ତଳେ ମୋ ପାଦ ତଲି ଅର୍ପିତ କରିସାରିଛି। ମୋ ପାଦ ତଳି ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା? ସେତେବେଳଠୁ ନା ହଁ ମୁଁ ନା କହ ତମକୁ ମତେ ଏ ହଁ ଅଭିମାନ କରିବନି, ନାଇଁ ଲ ରାଗିବନି। ନାଇଁ ଲ ମୁଁ ନା ହଁ ତମକୁ ଖାଇବ ଶୁଣ ତ, କୁହ ତ ମୁଁ ନା ହଁ ତମକୁ ଆଚ୍ଛା ଭଲ ପାଉଛି। ଆରେ ଭଗବାନ ତମ ମତେ ଭଲ ପାଉଛ? ଆଚ୍ଛା କେତେ ଭଲ ପାଉଛ? ଭଲ ପାଇବା ପୁଣି କେତେ? ଆଲୋ ହଁ ଭଲ ଯଦି ପାଉଛ କହିବନି ତମ ମତେ କେତେ ଭଲ ପାଉଛ? ହଁ ଫୁଲ ଯେମିତି ଫୁଲ ଯେମିତି ଭଁରକୁ ଭଲ ପାଏ, ଘରକୁ ଭଲ ପାଏ, ଆକାଶ ଯେମିତି ଆକାଶ ଯେମିତି ଜହ୍ନକୁ ଭଲ ପାଏ। ଜହ୍ନକୁ ଭଲ ପାଏ। ଓହୋ ଫୁଲ ଯେମିତି ଭଁରକୁ ଭଲ ପାଏ, ହଁ ଆକାଶ ଯେମିତି ଜହ୍ନକୁ ଭଲ ପାଏ, ହଁ ପୋଡ଼ ଯେମିତି ମଇଁଷିକୁ, ଗାଈ ଯେମିତି ବଳଦକୁ, ଭେଣ୍ଡି ଯେମିତି ଜହ୍ନିକୁ। ହେ! ମୋ ପ୍ରେମ ସହିତ ଭେଣ୍ଡି ଆଉ ଜହ୍ନିକି କାହିଁକି ତୁଳନା କରୁଛ? କାହିଁକି ନା ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ବାଡ଼ିରେ ଭେଣ୍ଡି ଆଉ ଜହ୍ନି ଫଳେ। ହଁ ସେ ମୁଁ ଦେଖିଣି ପ୍ରେମ କରୁନି। ଓହୋ ତାହେଲେ ତମେ ସତିକା ପ୍ରେମ କରୁଛ? ହଁ ତାହେଲେ ତମ ପ୍ରେମ କେଦାର ଗରୁଠୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକା, ଅଧିକା। ଲେଲା ମଜନୁଠୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକା। ତନଲ ହଁ ଆରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ କରି କହୁছিল ମୋ ପଥର ଦୋକାନରେ ମୋତେ ଯିବା ପାଇଁ ଦିଅ। ଜମାରୁ ଛାଡ଼ିବିନି। ଛାଡ଼ିବନି? ହଁ। ଆସ ଧର। ଏ ରସିକା କୁହ ରସିକା, ଆଲୋ କ'ଣ କହୁଛ କୁହ ନଲ। ହେ ମୋର ରସିକା ବୀର, ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଲି ତୁମ କର ନିଜର। ନାଇଁ ତ ଆସୁନ। ନା କହିବନି। ଆଲୋ ନା
ମୁଁ ତମ ପ୍ରେମରେ ପାଗିଲି ହେଇଯାଇଛି। କଣ ହେଇଯାଇଛ? ପାଗିଲି ହେଇଯାଇଛି। ପାଗିଲି? ହଁ। ତମେ ପାଗିଲି ହେଇଯାଇଛ? ତାହେଲେ ଏଠି କାହିଁକି ଛିଡ଼ା ହେଇଛ? ଯାଉନ ଜୟପାଟନାକୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସା କରେଇବ। ଏ ହଁ ତମେ ତ ମୋର ବୈଦ୍ୟ ରାଜ। କି ରାଜ? ବୈଦ୍ୟ ରାଜ। ବୈଦ୍ୟ ରାଜ? ଆଲୋ କେବେଠୁ ଲୋ? କେବେଠୁ? ମୁଁ ଦେଖିଛି। ତମେ ଦେଖିଛ? ହଁ ସତରେ? ସେଦିନଠୁ ନା ମୁଁ ପାଗିଲି ହେଇଯାଇଛି। ଏଇ କଥା ପାଗଲି ହେଇଛି ମୁଁ ପ୍ରେମେ ଆଜି ତୁମାରା ଆଜି ଆମେ ଖେଳୁ ଆଜି ପ୍ରେମର ଦୁଆର। ପାଗଲି ହେଇଛି ମୁଁ ପ୍ରେମେ ଆଜି ତୁମାରା ଆଜି ଆମେ ଖେଳୁ ଆଜି ପ୍ରେମର ଦୁଆର। ଗୋଟିଏ ଚାଉଳ ଗଢ଼ା ଯୌବନ ମହାରା ପାଗକୁ ବୋଲେଇ ନିଆ ହେ ରାସ୍ତା ସେ କରା ଏ ମୋରା ରସିକା ବୀରା ଏ ମୋରା ରସିକା ବୀରା ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଲି ତୁମ କର ନିଜର ମନ ଦେଇଛି ଭଲ ପାଇଛି ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ ଠଗ ତୁମେ ମୋହରା ମରା ରସିକା ବୀରା ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଲି ତୁମ କର ନିଜର ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଲି ତୁମ କର ନିଜର ଆସନ ଭଲ ତନଲ କୁହ। ମୁଁ ତୁମକୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ କରି କହୁଛି ନା ମୋ ପଥର ଦେଖରେ ମୋତେ ଯିବା ପାଇଁ ଦିଅ। କହିଲି ପରେ ତୁମକୁ ଜମାରୁ ଛାଡ଼ିବିନି। ଛାଡ଼ିବନି? ସତରେ? ସତରେ। ତନଲ ହେଲେ କୁହ। ରୂପସିର ପାମଇ ଶୁଣାଲ ଚାନ୍ଦାମହି ରୂପସିର ପାମଇ ଶୁଣାଲ ଚାନ୍ଦାମହି ତ ପ୍ରେମ ଡରେ ମତେ ବାନ୍ଧନା ଅବୁଝା ଅବୁଝା ଉଚାଉଲ ହୁଅନା ଅବୁଝା ଅବୁଝା ଉଚାଉଲ ହୁଅନା রূপসী রূপময়ী শোনালো চাঁদামণি রূপসী রূপময়ী শোনালো চাঁদামণি তো প্রেম ডোরে মতে বাঁধনা অবুঝা আউ তুল হুয়না অবুঝা আউ তুল হুয়না লোক রঙ্গিন অনা মুখী লালনা
कौन नहीं से कथा कहना कौन होला जी अरे हम्म ମୁଁ ତୁମକୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ କରି କହୁছিল हाँ ମୋତେ ଯିବା ପାଇଁ ଦିଅ ନା ମୁଁ ବି ତମକୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି हाँ। ତମର ସହିତ ଆଚ୍ଛା ମୋତେ ହଁ ନେଇକି ଯାଅ ଆରେ ହେଇ ଦେଖ ନା ଏ ଝିଅ କହୁଛି ମୁଁ ପୁଣି ତାକୁ ମୋ ସହିତ ତା ହାତରେ ମୋ ହାତ କୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପୁଣି ତାକୁ ମୋ ଘରକୁ ନେଇକି ଯିବି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜିକାଲିର ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଛୁଇଁ ଦେଲେ ଦୋଷ କେତେ କ'ଣ ସହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି କୋର୍ଟ କଚେରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥାଟା ଚାଲି ଯାଉଛି ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ୟାକୁ ହାତ ଧରି ଘରକୁ ନେଇକି ଯିବି ତାହେଲେ ଏ ଦିନେ ଦିନେ ତ କିଛି କହିବନି ମାସେ 1.5 ମାସ 2 ମାସ 3 ମାସ ପରେ କହିବ ଏ ତନ୍ମୟ ତମେ ତ ମୋତେ ହାତ ଧରି ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଲ ନେଇ ଆସିଲ ହଁ ତନ୍ମୟ ତମେ ମୋତେ ହାତ ଧରି ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଲ ହଁ ଚାଲ ନା ଏଥର ଆମେ ବାହା ହେଇ ପଡ଼ିବା ବାଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟ ଆରେ ହଁ ପର ଘର ଝିଅଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ହାତ ଧରି ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଛି ତାକୁ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବାହା ହେଇଯିବି କ'ଣ କହିବି ଆଉ ମହାରାଣୀଙ୍କ ନଖରାମି ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବ ଫୁଟାଣି ମାରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ କହିବ ଏ ଆଜି ମୋତେ ଏଇଟା ଆଣିଦିଅ କାଲି ମୋତେ ସେଇଟା ଆଣିଦିଅ ତାପରଦିନ ଏଇଟା ଆଣିଦିଅ ଆଣିକି ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନଦେଲେ ମୁଁ ସେଇଆ ପାଇବି ଯେ ତାକୁ ବାମ୍ଫ ହଁ ଏମିତି ମଧ୍ୟ ବିତି ଚାଲିବ 2-4 ମାସ ପୁଣି ଥରେ କହିବ ଏ ତନ୍ମୟ ତମେ ତ ମୋତେ ହାତ ଧରି ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଲ ଆଉ ବାହା ମଧ୍ୟ ହେଲ ହଁ ତନ୍ମୟ ତମେ ମୋତେ ହାତ ଧରି ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଲ ବାହା ମଧ୍ୟ ହେଲ ଏଥର ଆସ ନା ଏଇ ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭଳି ମୁଁ କହିବି କ'ଣ ହେଇଛି ତନୁ ତମର ଆରେ ହାତ ଧରି ନେବା ପାଇଁ କହିଲା ହାତ ଧରି ନେଇକି ଆସିଲି ବାହା ହେବା ପାଇଁ କହିଲା ବାହା ମଧ୍ୟ ହେଲି ହାତରେ ଶଙ୍ଖା ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଗଳାରେ ଫାଶୀ ଦଉଡ଼ି ନା ଗଳାରେ ଫାଶୀ ଦଉଡ଼ି ନୁହଁ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ଓ ହଁ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ହଁ ଆଲୋ ହଁ ଜଣେ ସଧବା ନାରୀକୁ ଯାହା ଦେବା କଥା ସେଇଆ ତ ଦେଲି ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ତନ୍ମୟ ତମେ ମୋତେ ହାତ ଧରି ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଲ ବାହା ମଧ୍ୟ ହେଲ ଏଥର ଆସ ନା ଏଇ ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭଳି ଆମେ ମଧ୍ୟ 2 ଜଣ ମିଶି ପିଲା ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବା ଏଟା ତ ହବ ନା କ'ଣଟା ହବ ଲୋ ପିଲା ଛୁଆ ଜନ୍ମ ପିଲା ଛୁଆ ହଁ ତମ ମୋତେ ବାହା ହବ ଆଉ ପିଲା ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବ ଆଉ ଆଣିକି ମୋ ହାତରେ ଧରେଇ ଦେବ ମୁଁ ବିଚାରା ହତଭାଗା ତନ୍ମୟ ବସିକି ଧରିକି ହଲଉଥିବି ନାହିଁ ହଁ ଆରେ ମୋର ବାହା ହବାର ନାହିଁ କି ପିଲା ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବାର ନାହିଁ କି ହଳେଇବାର ନାହିଁ ତନୁଲ ହଁ ତମେ କ'ଣ ଜାଣିନ କ'ଣ ନ ଜାଣି ମୋ ସହିତ ଘର ସଂସାର କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛ କ'ଣ ତନୁଲ ମୁଁ ହେଲି ଆବାଳ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହନୁମାନ ଭକ୍ତ ସଦା ସର୍ବଦା ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ନିଏ କ'ଣ ବୋଲି ଜାଣିଛ ତନୁଲ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ ମୁଁ ବି ତମର ସହିତ ଗଲେ ଜପିବି କ'ଣଟା ଜପିବ କଣଟା ହଁ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ ଆନନ୍ଦେ ଜବାଲ ବୋଲ ହରି ବୋଲ ଆଉ ହୁଲାହୁଲି କାହିଁ ଛାଡ଼ିଲୁ ହରି ବୋଲ ହୁଲାହୁଲି ଯେତେ ଦୂର ଯାଏ ଗୋହତ୍ୟା ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ପାପ ଛାଡ଼ି ନ ପଲାଏ ଏମାନଙ୍କର ସକାଳଠୁ ସଞ୍ଜ ଯାଇ ସଞ୍ଜଠୁ ସକାଳ ଯାଇ କିଛି କାମ ନାହିଁ ଖାଲି ଗୋଟିଏ କାମ ୟାଙ୍କର ଖାଲି ହଳେଇବାର ସେମାନେ ଖାଆନ୍ତୁ ନ ଖାଆନ୍ତୁ କିଛି ବି ଫରକ ପଡ଼ିବନି ଆରେ ତୁମ କ'ଣ ସତରେ ମୋ ସହିତ ଯିବ ସତରେ ମୋ ସହିତ ଜପ କରିବ ନା ମୋ ଜପଟା ଭଙ୍ଗ କରିବ ଭଙ୍ଗ କରିବି ହଁ ମୁଁ ହେଇଯିବି ଋଷି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଆଉ ତମେ ହେଇଯିବ ସ୍ୱର୍ଗର ଈଶ୍ୱରୀ ଉର୍ବଶୀ
खाली ताता थी ताता थी ताता थी लाज शर्मा बोली किछि अछि ना घरे छाड़ दे पळे आइजे नहीं घर छाड़ दीची सतरे किछि नाही नहीं तमरी पाई मो पई हेलो ए हाँ मते जिबा पई दियो नाले कहली पर जमर छाड़ी बिनी छाड़ीबनी हाँ ताना हाँ प्रेम जादू तू लगाना किति डरे लो बंधना मन नहीं मोरा जमा जा फेरी आशा करना प्रेम जादू तू लगाना किति डरे लो बंधना मन नहीं मोरा जमा जा फेरी आशा करना तू तो कानी तू खेलना देवे तोरा भावना जुपरसी रूपमयी सुनलो चांदमयी जुपरसी रूपमयी सुनलो चांदमयी तो प्रेम डरे मते बातरा अबुझा आउ तुलो हुआना अबुझा आउ तुलो हुआना लकु रंगी नयना बिदु मुखी लालना लकु रंगी नयना बिदु मुखी लालना मना मनी चाली जाओ सुमना अबुझा आउ तुलो हुआना अबुझा आउ तुलो हुआना सहचरी बुंदी तमे थोड़ी भलो कि तुम अपा को बुझी दियो ना ए जे बका हाँ আমার পাখু পুরি কাণ কাইকে বুঝে বুঝে देखो ना से पुणी मते भलो पाउछंती এইটা তো ভালো কথা अले हाँ भलो पाइबा भलो कथा लो खराब कथा नह जी से मते जो प्रकार भलो पाउछंती सेटा भलो कथा नह আরে কো প্রকারে ভালো পাচন্তি কি केते बेले पछपट धरुछंती आगु बेले बेले आसिके आग पट धरि कहउछंती সতরে आगु बेले बेले मो मुहरे तांको मुहटा को लगै दउछंती এই যে বকা हाँ সেইটা পুরি প্রেমম याको प्रेम कहा जाए ইয়াকু হি প্রেম কহা যায় दरकार नहीं लो ताले से तमरा प्रेम को আর তোমাকে কানে দরকার कौन दरकार हाँ कहिबी কহনা सहचारी लो सहचारी लो केना करबारे मोहरी कथा हो केना करबारे मोहरी कथा अले हाँ सहचारी बुंदी सुनि पाउ छना सुनिता सहचारी लो सहचारी लो केना करबारे मोहरी कथा हो केना करबारे मोहरी कथा प्रेम पाठ पढ़ी नाही हो इति कोन जाने नाही प्रेम पाठ पढ़ी नाही बुझ बरबारता केना करबारे मोहरी कथा हो केना करबारे मोहरी कथा सहचारी लो सहचारी लो केना करबारे मोहरी कथा
ଦେଖୁନଲ ତମ ବାପାକୁ ଟିକେ ଭଲ କି ବୁଝେଇ ଦିଅ ନା ଏ ଯୁବକା ହଁ ଆମେ ତ ଆମ ବାପାକୁ ବୁଝେଇ ବୁଝେଇ ଥକି ପଡ଼ିଲୁଣି ତମେ ଟିକେ ବୁଝଉ ନା ବାବୁ ଆଲେ ହଁ ତମେ କହୁଛ ବାବୁ ବାବୁ ଆଉ ମୁଁ ଏପଟେ ହେଇଗଲିଣି ଆବୁ କାବୁ ମା ଆଲେ ହଁ ସହଚାରୀ ବୁନ୍ଦି ହଁ তোমার কথা শুনি হায় গো সজনী ভুলি যাচ্ছে মোর কথা নিয়ে যাও ধরি অপাকু তোমারে ছাড়ি দিও গো মোর কথাটা ছাড়ি দিও গো মোর কথাটা তোমার কথা শুনি হায় গো সজনী ভুলি যাচ্ছে মোর কথা নিয়ে যাও ধরি অপাকু তোমারে ছাড়ি দিও গো মোর কথাটা ছাড়ি দিও গো মোর কথাটা প্রেম জাল পড়িবিনি হো প্রেম জাল পড়িবিনি প্রেম জাল পড়িবিনি বুঝ মোর বারতা কেনা করবার মোহরি কথা ও কেনা করবার মোহরি কথা সহচরিল সহচরিল কেনা করবার মোহরি কেনা করবার মোহরি କଣ ହେଲା ତ ମତେ ଭଲ ପାଉନି ନାଇଁ ହଉ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ତୁମକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବିନି ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଲୋ ଯାଅ ନା ହୁଁ କାଠିକି ଧରିଛି କୋଳେଇକି ଧରିଛି ନା କଳାଗ୍ରତ କରିଛି ଚାଲ ଏଠୁ ହଉ ଯାଉଛି सतगुण मैंने चलीगली मु तो प्रेमर परीक्षा करुली मो पर रागी की अभिमान करके चलीगली ना कौन करेंगे तो हाँ सहचारी मान को डाकि से मैंने ही मत साहाଯ୍य करेंगे अरे सहचारी बुंदी अरे शुणी पार नाइल अलो ये झरणा ए आशा नाइल କଣ ଲବ हेलो हाँ हेलो ପଇସା कौन ପଇସା पैसा अरे तुमने मत लांच मागुच ଆଉ ନାଇଁ ତ अलो एने मो पाखरे नहीं लो ଦେଖୁନ काली दे देले हबनी ହବନି अलो ए आज दिन करा उधारी थाओ ना लो ଏ हाँ ଉଧାରି ନାଇଁ ଗୋ ଧନ ପଇସା ଦେଲେ ଖାଇବୁ କଣ हे भगवान यही कथा ताले मते ही कहबा पई पड़िबो ହଁ धन्य रे कलिजुगर नारी आओ मु एककु तुमे चारी ए बाबू लाजू छे आई लव यू नहीं कहता
ଆଲୋ ଏ ତ ନା ଶୁଣ ନା ଲୋ କଣ ହେଲା? ଏ ହଁ ପ୍ରେମର ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିଲି ଲୋ। ହଁ ତ ମୋତେ ଭଲ ପାଅ? ହେଲା ହୁଁ ପ୍ରେମର ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିଲି। ହେଲେ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି। ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ହଁ ସଦା ସର୍ବଦା ତ ନାରୀ ଜାତି ସନ୍ଦେହୀ କ'ଣ ବା ବିଶ୍ୱାସ କରିବା। ଏ ହଁ ମା ହାତରେ ହାତ ରଖି କହ ତ ମୋତେ କେତେ ଭଲ ପାଅ? ଆରେ ମୁଁ ତୁମ ହାତରେ ହାତ ଦେଇ କହୁছিল ମୁଁ ତୁମକୁ କେବେ ବି ଛାଡ଼ିବିନି ହେଲା ତ। ओके 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 इटा कोट कदर नाटक तो हाँ ठीक अच्छे सुनवा के पहली जे तमर जे मिलन सीन ए मधुर मिलन से गीतटा जबरदस्त सी हेती लागी मुई कलाहांडी स्टूडियो यूट्यूब चैनल रो शूटिंग करबा लागी पले आसी छे। मुई हेली कलाहांडी स्टूडियो यूट्यूब चैनल रो कैमरामैन और गीतटा बढ़िया भाबरे कहबो तार पछे ब्लॉग वीडियो बनामा। କାନଲ ଏ ମିଲନର ତିଥିଟା ଆସିଲା ଗାଇ ଯିବା? ଗାଇ ଯିବା। ହଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବା ବୋଲି। ଆଜି କିଛି କରିବାନି। ସତରେ ସତରେ କେବେ ହବ ଯେ ହବ। ଏଇ କଥା କାନଲ ହଁ ରେ ମଧୁର ମିଲନ ଆସିଛି ଆଲୋ ପ୍ରିୟତମା ମଧୁର ମିଲନ ଆସିଛି ଆଲୋ ପ୍ରିୟତମା ଏ ମନ ଜମା ବୁଝେ ନା ସହଳ ବୟସୀ ନୀଳ ନୟନା ଅଙ୍ଗେ ମିଶ ଆଗମନ ମଇନା ମଧୁର ମିଳନ ଆସିଛି ଆଲୋ ପ୍ରିୟତମା ମଧୁର ମିଳନ ଆସିଛି ଆଲୋ ପ୍ରିୟତମା ଏ ମନ ଜମା ବୁଝେ ନା ସହଳ ବୟସୀ ନୀଳ ନୟନା ଅଙ୍ଗେ ମିଶ ଆଗମନ ମଇନା ମଧୁର ମିଳନ ଆସିଛି ଆଲୋ ପ୍ରିୟତମା ମଧୁର ମିଳନ ଆସିଛି ଆଲୋ ପ୍ରିୟତମା ଏ ମନ ଜମା ବୁଝେ ନା ସହଳ ବୟସୀ ନୀଳ ନୟନା ଅଙ୍ଗେ ମିଶ ଆଗମନ ମଇନା କାନଲ ତୁମେ ଫୁଲ ହେଲେ ମୋহে ବିଭମର ଛିଣ୍ଡିବନି କେବେ ସମ୍ପର୍କ ଆମର ତୁମେ ରାଣୀ ହେଲେ ମୁଁ ରାଜା ତୁମର ହେବ ଇତିହାସ ପ୍ରେମ ଆମର ଷୋଡ଼ଶୀନ ভিনা তোমানি ললনা তুম প্রেমে বন্ধা লোসনা বরনা দেবেন্দ্র মনু করে রচনা সহল বয়সী নীল নয়না অঙ্গে মিশাগো মন ময়না মধুর মিলন আসিছি আলো প্রিয়তমা মধুর মিলন আসিছি আলো প্রিয়তমা এ মন জমা বুঝে না সহল বয়সী নীল নয়না
ଅତିବାହିତ ହେବା ପାଇଁ ବସିଲାଣି ମୋତେ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁଣି ଥରେ ଆସିବ। ଆରେ ହଁ ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁଣି ଥରେ ଆସିବି ଏଇ ପୁଷ୍ପବଦନକୁ ତୁମକୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ। ହଉ ଠିକ ଅଛି। ହଁ କଥା ଦେବ। हेलो नमस्कार दर्शक बंधु आमर कलाहांडी यूट्यूब चैनल स्टूडियो यूट्यूब चैनल तरफ आपण मान के आर गोटे नुआ अध्याय के स्वागत करुछु। हाँ आज आम आप भेटिछु कटपदर नाटक मुख्य नायक मिस्टर देवेंद्र धरुआ। धरुआ बाबू अपन केते वर्ष है कटपदर नाटक रे कलाकारी करी आसुछन तार विषय रे किछि पद कहन। ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ମନେ ବିଭଜିତ କରୁନି। हाँ 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 ठीक अच्छे इंटरव्यू जदि आज नहीं दो सकाले ब्लॉग वीडियो माध्यम रे जणे मु हेले आपण मान के गोटे क्वेश्चन करू छे महानवरात्रि रे माँ दुर्गांकर 9टी अवतार विषय रे कहले दर्शक माने सुनते आर भल हेता है ଏହି କଥା हाँ हाँ ନବରାତ୍ରିର ନବମ ନାମ 9टा ଶୈଳପୁତ୍ରୀ ब्रह्मचारिणी दुई चंद्रघंटा तीन कुसमांडा चार स्कंदमाता पाँच कालरात्रि छः कात्यायनी सात महागौरी आठ सिद्धिदात्री। न बढ़िया एक नंबर हेतिर लगी आज्ञा मुई जेन आड़े गले भी कहसी आमर कटपदर नाटक नायक देवेंद्र धरुआ जने बढ़िया हीरो करसन आर तांकर साहित्य ने विज्ञान अच्छे आरु हेती पुराणिक ज्ञान भी अच्छे हेतिर लगी सकाले ब्लॉग वीडियो माध्यम रे आपण मान के कटपदर नाटक टोटल अपडेट वीडियो पे आबे। नमस्कार कैमरामैन कलाहांडी स्टूडियो यूट्यूब चैनल आसुछे नमस्कार। इथर तमर प्रेम रे माती रो ତାନହେଲେ ହଁ ତାହେଲେ ମୋତେ ଯିବା ପାଇଁ ଦିଅ। କଥା ଦିଅ। ଆରେ ହଁ କଥା ଦେଇକି ଯିବି ଯେ। ହଉ ହଉ आज मु सपनर राजा पाई जाइछिली संगते। सत किलो हाँ हेले बोल माने मते कथा देछंती से पुणी थरे पवन को आसीबे लो। सतरे देख समयटा अनेक ही सारले हाँ एथर चल घर को जीवा चलो चलो नहले मो बापा रागिबे लो। हाँ चलो चलो चलो
हल